Wilmbuna Abdullah Abdul Kahar. Asbabu ma kata kule mbian ka bolgo te bol. Ne afon twena te bala wona. Nte nsibre bala ma sambor no. Kata zompa ka nte mpago ka bapung bago me ka te sudigo dama banda bubu shamma bana nyanku bahte kata sudigo nzona ye te chae dunia zaha wum nya ontum tun shele ka mbange te dargal shete den zan sasu shele den zan sasu tumi ne zona ma kata gahnu bole immediate namo ye kanate ngmale zan ngosolo ka solo nye be shaden chena yin mal bahwo ma banya nkame tumlala ipa shele onye tin no shamwo ma da biyam nan mulo manu nyede alaji baba kisko balal marbina nke asuba ngon ku yilla subai ka bu kol yel maninya na timbriso ni kanati sifide signboard balani signboard ni zun kwa ma kankana no me mini gba bibma mini bantumda so ni kanama kanati page afa Musa ma ngunu nyede gba bibma pema o mini de mba gundan wulana so ka e male nin kuma su biya pam ka je to bo pam soglo e din tunde de din ka bu gbago ma buzan otiti ka ti kana ntide ntibanti yande tiyan nan sham ya male ka ti bolde ka bukare ci pema Abu Kahar on kanama ka ti zanzam kamanto tunde de alkawlin biti mini banda gbago ma de nan kwanzo wula ma bayyata sama ti banin nan lalanti ba domin nun kuran yaba ni to ni tpan ma ka bin ma ka yi pu hamzo ka nirbinya ipashe nirbinya bambe ashurin ne lala bin ma bangba binde binna hankali dinzo ni cheka ti bola na ka kanati shoot bil ma ka ci ka duniya nim zaha nya kawum dinzo dimbiene mbala na unde so